Smatra se da su suđaje božanske žene koje određuju sudbinu. Suđaje su poput grčkih Mojra i ima ih 3 i one odlučuju o sudbini svakog čoveka. Suđaje se zamišljaju kao 3 lepe i mlade žene, obučene u belo. Suđaje dolaze 3. dana u noći, ređe 1. ili 7. dana po rođenju deteta, i da određuju sudbinu novom članu porodice za ceo život. Tih dana porodilja bi pripremala kuću za njihov doček. Sve bi bilo čisto i sređeno. Dete bi se okupalo i bilo bi povijeno u čiste pelene. Da bi umilostivili suđaja, oko deteta bi stavljali pogaču, vino, bosiljak i novac, zlatni ili srebrni. I tada bi porodilja morala celu noć da ostane budna, da bi mogla da sazna sudbinu svog deteta. Ali ako se desi da slučajno zaspe, ona mora da se seti svog sna, zato što ti snovi imaju proročko značenje. Smatralo se da je prva i najstarija suđaja uvek želala smrt, dok je srednja suđaja želala telesne nedostatke, dok je najmlađa uvek najmilostivija i želala je detetu dug, zdrav i srećan život. Smatralo se da kada te noći suđaje dosude, nikakva sila ne može da izmeni što je dosuđeno i ceo bi se čovekov život morao odvijati po toj sudbini. Ova mitska bića poznaju svi slovenski narodi. Kod Srba su suđaje, suđenice, usude, orisnice. Kod Hrvata rojenica, rođenica, suđenica, sujenice. Kod Slovenaca su sujenica, sojenica, kod Bugara, a delom i istočnih Srba, orisnice. Kod Čeha sudička, rodička. Kod Rusa roženica, rođenica, narečnica. Kod Makedonaca narečnici, urečnici. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!